کردستان یک ناصر جمع واحد ہے، یک بے ملک زمین ہے، یک راج ہے کہ یہ زبان است، زمین است، بنجائی شہر است، وتی بیرک است بلے ملک نیست. میان رودرت کی ایشیائی مستن راج و سردگار کردستان بلکہ شمدیمائی آل وسط کے کردستان آجوئی لوٹو کے سلاوندی گل PKK یا کردستان ورکر پارٹیا سلایانی دور دے گئے و آجوئی جنگ علاسی جار جتن جہانی راستی ناپ مناپکی و جہانی انسانی اکانی گلانی اوگام و بٹاکا ایگا پردگ کنت اردیں کردگوشان کے کس کردانی دوزوانے ابید چکوہاں کردستان پوتی آجوئی پجار راجی بستارا جنگائیں کردستان معلوق و زمین جہانی پنچ ملکانی تابارن کیشانیتا ایران، آرمینیا، عراق، شام و ترکیہ وارا نوکترین جنگ علاسی جار ترکیہ چیردستن کردستان بندی کے راشون عبداللہ اوجلان جتگ اوجلان جارا پد آئی گل PKK سلاحانی چگل دے گو آجوئی یہ جنگ علاسی جار جتگ ای جنگا 4000 گیش مردم کشک بتگا بانوریں کاڑ کنگر ورنا زہگ و کماش ہزارانی قصاص کرد پا آجوئی واہگا قربان بتگا اولی جہانی مزن جنگا سلطنت عثمانیہ پروشگا پد کردانی وطن ہم منگ بود بلے ترکیہ مناپکی و پندلانی سبوا 1923 وادے نوکی ترکیہ سمسر گشینگ بوتا گوڑا کردستان واب ناصر جم بود نوکیں ترک ریاستہ کردانی وجود منگا چا انکار کد ترکانی رضا نہ کردانی جدائیں راج ہے نہ کہ کردہ زبان رویدک و راجی پجا ریاست بلکہ ترکانی گوشگے کہ کرد جنگلی جٹیں ترکا کردہ وطا راجی پجار و راجی بستار آترا وتی سیاسی و سلابند جنگ بنا کت بلے بدباتی کرد پنچ ملکانی تابارتا اردیں کردہ یکنیمگی سرچس کو گوڑا چھیر و سرزائری ہمسائے کے ملکہ کمک کتا بلے ای کمک ایوک پا جنگ واسطات پا آجویں کردستان واسطہ اننا عراق و شام عرب حاکمہ کردانی سیر و ازگار زمین کے عودت تیل چاہت استتا کرد جتو گلیں تا و کردانی زمین نا عرب آباد کتا عراقی زورگپتیں کرد پا آجویں کردستان واسطہ آہاں جنگ بنا کت گوڑا صدام حسین سرکارا گو اترناکی کیمیائی بمبا کردستان سراوش کت ہزارانی قصاص کرد میران دران ڈے بند ای جنگا ایران کردانی کمک کند بلے دومی نمگا ایرانی چیردست کردستان ایران سے انتظامی صوبہانی بہانہ سے ٹکرا کند و کردانی سیکولر کلچر کردانی زبان و زمین نوات اچرنگا منگا تیار نبید دا صدام حسین سرکار پوشید ایران گو عراقہ سیادی شربا عراقہ ایران دلتب شیعہ سرکار بغداد گرا چوش کردانی آجوئی جونز بے آثر بید ترکیہ عبداللہ اوجلان گل PKK 1978 آجویں کردستان واسطہ سلابند جنگ ونداد کا ای جنگ میڈل ایسٹ ترسناک ترین جنگاں چا یکی بیت بل 2025 بندات یا اوجلان گوئے شرطا جنگ الاسکن کے جارا جنگ کی ترکیہ کردان راجی پجارہ بمنت کردی زبان وانگو کارانی رضا دیکھ دبن شام بشار الاسد دے سرکار بگیری واد جنگ بنابت گوڑا شام کرد ہم پوتی آجوئی وطوا کی آترا سلاوند جنگ آواروا بلے کردانی بگیری بشار الاسد فوج داعش اردویں کردانی چکچینی اتپاک با ہزاراں کرد چا شامہ کردستان لنڈن او دیم پا ترکیہ پنازورا بیزا پاس پاوتی سائر اکینگا وطرونت گرک میار بات چا ای باوٹیا ترکیہ پائدگ زوری ترکیہ بشار الاسد بگیری جنگ کردان کمک کن دا ترکیہ چیردست کردستان جنگجو کہ کرد آیا پیش مرگا گوشا شامی کرد بلیک میل ببند تو آیا پناہ بدیا چوش بشار الاسد سرکار پروشگا پد شامی کردانی جنگجو ہم نو کے سرکار بار با بلے اشی سرجمے پائدگ شام او ترکیہ ہاراسم ایرانی کرد ہم نو زسدو ابتاد نواوتی آجوئی آترا سلابند جنگ بنداد کنا او ای جنگا عراق و ترکیہ کردانی کو مکہ ہم کنا بلے پا آجوئی آترا اننا بلکہ پا جنگ ای اون ریچین جنگا 10,000 گیش کرد کو شکبا 12,000 گیش دزگیر کنا گورندہ ایرانی سرکار آیا پاو دن دا 1980 ای جنگ نے زور بیت کردانی بدباتی ہیں کہ آیا پا جنگو اون ریچی ارکس کمک کنگا تیار ہے بلے پا آجوئی کردستان منگا تیار نیان ای پنچے ملک زانا کہ کرد چا یک جاہی آزاد بوتا گردومی باریگ اما یہ بھی ترکیہ ای وعدہ شام و ترکیہ سیمسرا کرد 30,000 گیش باوٹی وتی پناگاں جاگا داتگا بلے ای جنگی باوٹی اصلا جنگی یارگا مالیاں اگا کردان ترکیہ بگیریا چونائی ارشے ہم کد
ترکیہ و تبیران چاہیے باوٹیاں گے بزار دوئنے ماہ میرانت کورد بشار الاسد سرکار پد مرچی شام و ترکیہ سیادی شرہ ہمیں اڑا صدام حسین سرکار پد ایران و عراق سیادی شر بتا میانا کردان واسطہ پش کپتا ایو کا آہانی کو منافق ہمسائے جنگی منافقور جہانی گل چعید راجیں جنگی سفر کردان آجوئی و نرس بلے سبق رست کے گجر عرب و ترک ارکسا پوتی نپا کرد کارمرز کتا او کردان عرب گجر و ترکانی میانا وتی زبان و راجی پجار محکم داشتگ